Mladi počitnikarji so po noči trdnega spanca pripravljeni za nov dan. So počitnice ali pa vikend spim 13 ur. Ko imam šolo, ponovadi spim 8 ur. Najbolj budna sem zvečer, ker je treba spati in pač ne morem. Naš ritem budnosti in spanja se s starostjo spreminja. Pred najstništvom zjutraj lažje vstanemo, pravi avtor raziskave o spancu. So when we become teenagers and when we get into our adolescent years, so from 12, 13 years onwards, and this is not just humans, this is in almost any animal that we have studied, if it's monkeys or rats or mice, you see that the sleep time shifts to later hours. Njegova raziskava med nizozemskimi šolarji starimi med 11 in 18 let je pokazala, da začetek pouka ni prilagojen biološki uri mladih. Ti so hodili spat o polnoči, namesto 9 ur, kolikor bi morali spati, pa so v povprečju spali le 7 ur in 50 minut. Ja, ko sem neprespana, se mi zdi, da sem sitna. Ne morem se zbrati v šoli. If you try to go to bed earlier, you will not succeed because of your body clocks. They don't allow you to sleep. And you can do little things here if you change your lifestyle by reducing light exposure in the evenings, by reducing the time you use computers and smartphones. Strokovnjaki tudi priporočajo, naj učitelji težjih šolskih predmetov in testov ne načrtujejo v času predur ali celo prvo šolsko uro, saj bodo rezultati slabši, kot če bi teste premaknili na kasnejši čas.